Good morning. Ngasigi message hapetang yung minarasi ko nomajing namitse sum kay message lagi habdo ko. Sidaki ahum katang lautuwa se ko nuti lautuwa ko dumaina card number 1 2 aduga 3 ko. Sila ko card number 1 2 3 sem. Ado sida card number 1 khan bang ngai gi hapetang me so kay message sum ngasigi oina hai tar ko sum nungai na ko ngasigi yengada ba se ko. Ado ahamba 1 khan bang ngai gi sida lai se forgiveness in lai ko. Forgiveness haragadi ngakpi gro nangonda nungai taba ko taba mina toroko ko paleraga so nanu khallo do mangonda hairaga ngakpi bana traga jo ba aina sana thanda khanjo ba hadi mana phana keno torasu aina mabu ngakpi gre na admai taro wakhanda khanbi ba hai tare ko aduduna aingonda su ko amu hena keno tawni ba shanti oigani ba hadi mai da bangta ai phattaba kem khandre na phattaba khandrani na hadi mind du da negativity kem ta la roina aduna aina ma ngakpi gramni na hadi mai maram da aina phattaba khaninga kem darkar oidre na ko this is na card number 1 gi le ko card number 2 khan mangai gi improving health haina lai ko hadi na ba khot pa le raga di na ba phagat pa ko pa ado improving singa sai gi not only health khatang na ta be do ko ate situations ko le raga so ko improve oi ba khot pa adum indicate sa ko sa number 3 ko number 3 sida na hai nungshina na leiba ko pa oina mai oire ko romance ko romance love su ma ma'am se oina oire ngasi gi card ahum se loina haide sum afaba message nga to oina la eko ado card ki message na sida leire timing ha petang eng minar se ko timing se pung ayu ki pung taruk ka minute nipu mari dagi na pung tara ga minute yankhai nipan phawm leire ko aduga 12 ga minute kunithoi dagi na pung amaga minute nipu tare phawm ma leire aduga nungda oiram gi na pung mari ka minute 35 dagi horaga nungdang gi pung 9 ga minute kunithoi phawba aduga adagi athengbo oiraga na 12 ga minute 35 dai na pung 2 ga minute 9 phawba ma leire ko sisina ngasigi afaba pungfam haibodo afaba timing hai tare ko aduga atei sum akhina tawba yaba amu hairagadi ngasigi oina tips kumba share tobo hairagadi sunday ko sunday se pink machu ngumba se piyo ko pink set pe yai maroon set pe yai ko aduga ngarang aina share tawkhibado hadi cinnamon powder toraga hadi kaino tang amada tawbiyo habda tha hawbalakpa hai tare ko thagi every first day of the month hai tare ko tang ama khudingi si se ko e hawgalako matan tawbigadamne ba adu gidong video so ngarang yenghawdaba yarogadi ngarang nungdawam gida changaga yengbiro ko sise hayeng kuntra lere ko tang se atuga that one se kaino ta male Tuesday tamale ko adu Tuesday numita tawbiyo sungdo shoidana sum hadi si practice se dum akoina ko tha khudingi hadi aina tha khudingi post toroktraga so ko hadi ningsang biraga hadi aina ngarang haibado ko cinnamon gi kainoma sugumba kainoma leibire na ko adu sise akoina chakhai bi ba hai tare ko aina kaino da ngarang gi video do yengo phasana gyan tarni ko adu sise ma hadi ai reminder oina sum hapsare ko mayam da hadi tawbina bagi damakta haina adu adagi phi angang ba ke ka dum thamjalo dum akoina marak ta ga phi angang ba akoina Saturday numita ga long ga tawraga long mari hapaga mon makha da thammo aduga next day dum dopiyo habdo adu dum kanaba adum lakpane ba suguma mayam se ko kanaba la ngsa ge aina nungai triba ai gi nungai tabo oiro ai gi pallaga leba thabak oiro ko adum mayam do loina mak chat khiba oigani ko ado se da leire khoi ngasi gi video se ko makha ta ba mo ko na amu yeng minara se ko thank you